Odgovorna sam lice samostalnog preduzetništva Gazdinstvo Bajić. Ovu avanturu smo ušli tokom lockdowna u 2021. godini gdje smo prepoznali potrebu za očuvanje tradicionalnih metoda uzgoja poput očuvanja stare sorte pšenice kneževske brkulje. Zatim na tradicionalan način meljemo integralno brašno od nje. I pored toga isto pravimo jedan vrlo interesantan autohtoni proizvod, znači autentičan. Pravimo kraft pivo sa prirodnom izvorskom vodom koja dolazi ovdje sa lokalnih planina direktno na imanje. Pa čisto da ne podcjenjuju svoju snagu i sposobnost, da se edukuju konstantno, da se okruže ljudima koji ih podržavaju, da nađu takvu lokalnu zajednicu. Na primjer, UN Women projekat je sjajan prilika gdje se mogu naći mnogobrojne žene koje susreću sa sličnim problemima i preprekama i da samo istraju. Znači da postave jasne ciljeve, da ne maštaju puno, ali ciljevi budu jasni i da rade na njihovoj realizaciji, da se ne broji prepreka, da vjeruju i da se sve može da privezađe.